Abusuafo memo bibia kwa aba deba GCN page so midin ede adwoa search him mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell ne so for more news. World Bank's April 2023 Africans Pulse reports and omode ensem we atudwa na omonsem omukenya ne say Ghana we are lucky to have a year NPP Amayokuro and His Excellency John Dramani Mahama at this time, because with all this crisis, COVID-19, at the Ebewiasia Faneyinano, NPP Amayokuro and His Excellency Nana Danko Kufado, Omo Bomodini Papa, Amana in Kenya, a electricity access, just say Ghana, Aya Brokra, Yen Kanye Jinaso. And enkrofo nya adwuma ye hospitals omo de save akra nti no eyade asa hardship e de be wiase na no His Excellency Nana Danko Akufo-Addo and NPP Amayoko no omo abo Ghana ho ban ne yenkane eda so gina so a yetimi ede eye bibia nti no omo abo His Excellency Nana Danko Akufo-Addo na ba so papa nya asem keto akra na omo kire se sub-Saharan African countries no uyi country bi te say Côte d'Ivoire, Kenya, Nigeria, Rwanda, and Asaka, Ukron Kankaino, ni na Ghana, and na Edikanya, electricity access no chese. Ye will be a ebo or minor and who buy into the World Bank's April 2023 African Pulse reports. Omo HSA NPP Amayoko and His Excellency Nana Danko Akufo-Addo. Omo abom de papa amayen kania HSA enya sempeto akra. Na eye insempafie ewo untumi TV. Omo ye no every Sunday bia ede ebo NPP Amayoko no and His Excellency Nana Danko Akufo-Addo and the Vice President Dr. Bawumia omo baye president ni amapa omo ayede abo man Ghana and omo de ensem we to dwane ntie se ne ensem no esi ekọ kenso nyamiada roma epu ya 2023 ya Africans Pulse reports mene we ka say ya jane Ghana as one of the leading over sub-Saharan African country no Ghana yeka hu bie no yesi yan ye kura the highest strategic ye kura the highest electricity access many mami kan free ha na men kan ye na man fo ntiase eti Ghana no se nyame adaroma baby o manadu World Bank's April 2023 as Africans Pulse report adjoins Ghana as the sub-Saharan African country with the highest electricity access, great followed by Côte d'Ivoire, Kenya, Senegal, Nigeria, Rwanda, and Gambia, respectively. You say about Ghana and about sub-Saharan Africa World Bank for every year say you create the highest electricity access. Highest electricity assets Ghana had a kind. And Sana Côte d'Ivoire, Kenya, Senegal, Nigeria, Rwanda, and Gambia no atwatwaso. Ni na ya money MP viable. Now what to me in terms of electricity someone for Benya and can you use na papa no. What trim amasa abasbody no etmi akoma yen. One day straight one factory abusafo nie. Nanu ya ana MP aban. Whatever here. One day straight one factory, we can say, Bui Sugar Factory. Ewo Fauman. Ewo Banda District. Ena Odesika Sebune. Wa say Commander Sugar Factory no. Ebesire demo. Ebe do kwa asabia ya kwa hwe wadwum se bia konjom pi no ate akaserete badwana no. Na epedu ama na ho to. Say nse ya abane dia aba no. We na ho dada MPP ababa wan share ye frimu se na be beboa madwuma de betima kwaso kama. Eno se ensem akwaso e na otwi mu a ye di hu nkomo bie e de achemo. Afede etosu bio yeguso government district. Meno ka say perufu omo ye adwuma Ghana Meteorological Agency. E say no abana da ruma wo biem afeli pani bia ka ho nipa 250 and e recruit omo newly. I nei staffer ombeboa our district and regional offices across the country. Net near boa ama dwumadi omu di akoso. Na nipa kakra bi
etia mpro nipa 250 no mu tifie and this time wo mo nyanyansa ehuna dwene and create job amemebura nya bi anye MPP ababa ye wo hunu nyansa wo create jobs amemefo nya bi aye nipa 250 ana abeka we nei 556 anom ye adwuma Ghana Meteorological Agency Ghana ha district and June 2022 and March 2023 sika 4.5 million Ghana cedi ana bana dia to se sika ni nkada ne nkwanta anya MPP abaya se sika nkada ne nkwanta na kwa me da se where government district adwuma bia abana ye puntujuma akoso taxpayers money abana dia project kakra ebi ne atwa asem no na ya nkuanim Ghana ayete MPP aban ba ya cover ba ye ana abana ye se da bi ya facility se Ghana akwesa uyi kwalebu na ye conference akwa friwa ana hospitals na aka no kwa no etimi fe ni pakase bia eti abana hu se da bi COVID-19 na bia yani etiensisi hospitals and kwanisha na 88 ana mu kwata se na mu se da bi niamia bi ro ho a district bi ho a wo mu ni hospital ni bi agi se obi yare critical ai se man so ko meba ho da to bu ase ye beba ho mana kwa bi a far distance eti abani ya se wo di bi be fa na agenda 111 agenda 111 ye ni komi a abani ya se odeba 2019 2020 mu o ana ya tie ya na manfo so ndc fo se nya no kre agenda 111 bai ebia ni ho eti no enya adwuma sika bia ni ho abani ni sika wo kofa ne he ana omo ya na ya saa ana MPP abase no eba junior ye ni bu amamuo ni ye de anhye papama oni bie ho to no a MPP aban ana ode agenda 111 bai e call parliamenters NDC MPC aka se sika ni ho abani sika wo de be ma ntiri krom ha NDC MPC aka se abani ni sika wo de be agenda 111 ma ntiri krom ha nyame o pabone nyame odi MPP achi kakra ana banya sika agenda 111 kame ya se da bia ya sha asese ye bia no ye ni de anu achiri kura ne de ofom kura na bia 30% ebi de 80 ebi adu 90 da bia adu ebi de finishing touches pani awie da bia beba ha me din sempa fie ban anya hwe no district bia ho ha mitimi ya agenda 111 project ekoso ho jemi be ya chawi ekoso e wo South Day ewo ba bia kura efe no peve eho ana sa agenda 111 yi ekoso abusafo elie project no agenda 111 project na ekoso no nkaka aka akrami adu we ye physical project we na gribu kwasam physical kama mintie physical na bibia ntimi nkoso kopebi na sha adwuma abanu aye no Ghana ha agenda 111 elie woni ma me ados pictures na man for he aka kamno ma wie where South Day voter region agenda 111 elie when ndc for say na kra aban si hwe elie we physical project ene si ho no ba bia dunu no agenda 111